Pozdrav drugari, kao što već možete da vidite, ovo je špinat koji ćemo danas da spremimo i svi oni koji kažu da ne vole špinat, na ovaj način ga rado jedu. I šta je još važno da kažem za ovaj špinat na koji ja ga spremam, u njemu ostaju ti svi sastojci zato što ne dodajem ništa od mliječnih proizvoda i on je postan i eto, sad ćemo ga spremiti. A još važniju stvar da vam kažem da ovo špinat od moje mame, pogledajte kako je prelijep. I sad ćemo ga spremiti. Prvo šta je potrebno, naravno da ga operemo dobro sa svih strana i da ga stavimo u jednu veću šerpu da ga skuvamo, on će se poslije naravno spustiti. I sad ćemo tu nasuti vodu i posoliti ga. I evo ja sam nasula tu vodu, nisam previše nasipala, ali ovo će se stvarno ovako dole sve spustiti, već svi znate. I to ću onako malo da posolim, a naravno poslije kad ga budemo još spremali možemo naravno da dodamo soli još. Tako, i to ćemo sad fino da ostavimo. Ja ću to za početak prvo da poklopim da bi to prije počelo da ključa, ali naravno morate tu da budete jer on počne da pjeni, tako da vam ne bi to okipilo. I evo špinat već kuva nekih minut, dva i još jedno 5 minuta ćemo ga kuvat i onda ćemo poslije raditi sa njim dalje. I evo špinat smo procijedili i pogledajte vi od kilogram špinata koliko je to ostalo i kuvala sam ga 5 minuta, nisam više pošto je baš onako mlad i nije mu bilo potrebno više vremena. Zato što ćemo ga sad još tamo i u tiganju obrađivati. I sad ćemo to pustiti da se ocijedi, ali ne skroz, ostavit ćemo malo vodice, evo ja sam tako sačuvala malo u ovoj šerpi dole ispod. I sad šta je dalje potrebno? I sad ćemo uzeti jedan onako malo dublji tiganj ili tepsiju ili šerpicu, šta već želimo. Tu ćemo da nasickamo onoliko koliko želimo bijelog luka i zagrijat ćemo to malkice na ulju. Znači nećemo pustiti da se taj luk prži, nego kratko, vidjet ćete koliko će biti mu potrebno, znači jako malo vremena. Evo, već možete da čujete kako on onako malo i vidite. Čim počnete da osjećate miris tog bijelog luka, evo ja ga već osjećam, samo ću ga kratko pomiješati, uzet ću ovu kašiku od špinata, neće ništa smetiti. Samo malo ću ga, evo on je već počeo dobro da se prži, ali to ne bi trebalo. I sad ćemo brzinski samo da stavimo jednu kašiku brašna, samo jednu. I sad ćemo to kratko ovako propržimo još malkice i odmah potom dodajemo špinat koji smo procijedili. I evo to je počelo već da se onako, i tu ćemo dodati 1-2 deci vode u kojoj se kuvao špinat. Ako ste slučajno prosuli, ali ne vjerujem da jeste, možete slobodno da dodate i običnu vodu, nećete ništa pogriješiti. Evo, to je skoro pa već i gotovo. Znači još samo kratko. I evo nakon 2 minuta slobodno možemo ovo da isključimo i da dodamo još malkice soli. Sad tim pazite koliko ćete staviti. Ja to volim, možda neko ne voli, ali mi volimo to. I vidite, ja nisam ovaj špinat ništa sjekla, pogledajte, ja ga sam ga ovako sve sa kašikom gnječila. A vi ako želite možete ga i izblendati, ali ja više mi volimo ovako. I evo pogledajte, sva ona voda je već isparla i nestala za svega 2 minuta. I sve ukupno za ovaj špinat vam nije bilo potrebno ni 10 minuta da ga napravite. Možete ga da jedete uz ribu, a mi ga jedemo obično uz krompir pire, pa ćemo i to pokazati.
I evo drugari, sad onaj najljepši dio, kada ćemo to probati. Za mene najljepši dio. Evo, izvoli Vojine. Prije nego što probam moram da vam kažem da ja prije kad sam bio mali stvarno nisam volio ovaj špinat, tj. nije da nisam ga volio nego nisam ga htio da probam. Da, to je veoma važno, to si baš dobro rekao. To jeste problem kod sviju i odraslih kad vide na izgled, joj tako zeleno, neću to da probam. Ali onda sam jedan put riješio, ajde za maminu ljubav, da ipak probam to. I evo sad kad kupim, znači rado punu kašku, to je viljušku. A što to znači? Čim grabi tako puno? To znači da je vrhunsko. Evo vidite vi to. Samo malo da ja to izoštrim. Pogledajte to zelenilo, predivno. Znači stvarno nije što je mama pravila, ali je stvarno vrhunsko, prva liga. A veoma lako se i brzo sprema, tako da prvo što ćete pojesti nešto zdravo, a drugo što će to biti veoma brzo gotovo. Pa prijatno drugari!